tan han na Nifitin misa rai thoinak Bible chithiang kan thenga ding mi kan relnak chan silai July tha nili ningani Bible thiang relna Genesis angan kulethum ame pakhat in pali hlaikwa angan kulali ame pakhat in pariat somruk pani in somruk pasari tiang Sara chu kumza kumkulle kumsari anong e kanan ramchung Kiryat Arba khwa a thi Kiryat Arba chu Hebron ti zong a ti se Abraham ni khan aruak tom hmol nak ding chu atwa I ata chun athimi anupi chu akal tak e hit mi na sin a khan avakal e kai chu hi ka a hin ramdang mi le alang in ara ummi kase chu cha a nan volai tlompal chu kan evoi nak ding cha a kazor ulo kadu kanopi chu ka a chun kavoi kho na nga ati chun Abraham ni khan anupi chu hilung kwa kanan ramchung I awmi lungkwa a chun avoi chuti chun hit mi na ta araksimi laule achung lungkwa kha voi na huncha a Abraham ta a anchang Abraham chu atar ngai ngai chang I athil to mi kipa khan boipa ni thachua nak apek asal upabik angai mi thilvialte azau khen tu kha atho e kaphai tang a nakut chialo bia ekam vanle volai uktu pachian boipa min in chesar in kasin a bia ekam ti kandu chubia kamtar kandu mi chu hi se atu e ko umna kanan rammi hi kofapa isak nupi cha a nathi shrim na lai lo kachwa ke nak ram a khan nawakal lai e karol chan na chung khan kafapa isak cha a chun nupi nawathi lai tia ati asal pani chun atho e hi ka ram lai rat ok a ngak no ni chun an in chu kalta du na la selota zaidinda katwa nga nafapa chumo nachua ke nak ram a chun kikir tar than nga tia le Abraham ni chun kafapa chu chuka a chun nakir tar shrim halo awan chung pachian boipa ni kapa in le kasalo le karwal chan velte na sin in akachu api e hiram hi nate fa kapek na lai tia cheserte in bia akakam awan chung mi kha na mai a thla lai e chuka a chun kafapa cha a nupi ding nawmu kaw lai suman se lo nuni khan anzul du lo a chun kasin e bia na kam mi naluat lai azai siman a kafapa chu akirbel churam a chun nakirpi bel halo tia le isak chu abel la hairoi a khan arak ethon e negep ron a khan nikha chu zan lai sang a khin ton non a ramlak a khan awa chok e kala au anrat kha mu chun rebika ni isakha a hei mu akala au chung khan atum e Abraham salpa kha khi ka mun I mi pa kanma lai I arami khi ahauda asi tia ahal kaboi pa asi tia le chucha a mai khu nak pon kha alak e a mai chu a khu salpa ni khan atwa mi belte chu isakha chimdi chun isak ni rebika chu atham a alu pi I anupi a achang isak ni chun rebika chu adot ngai ngai e chucha a anu thi nu a rebika ni khan isak chu ana angam tar than boipa bia si thongtha bia relnak ma thai angan pakua me pakua in hleithum tiang abetlang pi jisu ni ma thai ako chuka mun chun jisu chu achuak e akalpa a khan ngun khwai kholtu ma thai azong I arak thut kha amu ama chu kazul tia ati ma thai chu athau I zul jisu chu ma thai in I zaria an ailiaw a khan ngun khwai kholtu tampi na le miswal mi na ni khan ama ale azul tu na chu zaria an dumpi na ama chu farasi mi ni khan an mu na e chu cha a azul tu chu an tho na e zaicha da nan sia pa he ngon khwai khol tu na le miswal na he
rol an IT tia anti Jisu ni chun athai na e Adam mi ni chun si boy an her lo azomi lo ni khan an her avakal ulo saram thoi nak se lo in kadu mi chu zangfa nak lungthin kha si tia chithiang chung a atrial mi hi asul lam ruatwa o miding mi pol ko ok a karatung lo miswa mi na ko ok a pai karat ko chu tia ati boy pa thong thabia su akan dot na karua mithi rial ti bang alwang itluk dot nak sung bikhi zairal lo mo kan peng ko la ya o ne mai du lo in dot nak ki chung pasunak ngay ti law in do tu japan u naswal nak mo piyak law in adot nak in an hakaw ragir jang lo an do tu boy Jesus na itluk dot nak sung bighi zairal lo pasunak ngay ti law in do tu japan u naswal nak mo piyak law in adot nak in an hakaw dagir jang lo an do tu boy Jesus na itluk dot nak sung bighi zairal lo kan peng ko la
รักปันจังอันข้าเพิ่นก็ Family in sungkhar kong he pet lai in khri chu khri fa bu lu asiban tok in awale zong nupi le lu nan si ak se efisa angan panga me kulthum in sungkhar pakhat a hin wa pa he sungkhar oktu se nangma chu nupi na si a chun nawa pa kha pakhat nak a mun na pek lai pita kot khat angan pathum a me pakhat tia afarfial chu cha a nupi na chu awale kha nan upan na lai wa pa zong ni sungkhar oktu he atlak in sungkhar na kha na hroin na lai I zangfa zonro nak thinlung na ngai lai sungkhar pakhat a sungkhar hroi tak tak omlo a chun ningchang lo pi in asiton voi khat a sang pakhat I in pakhat a an aw an khuang ani sik thong kan thai cha a rai reng palek pol ni hi in a sungkhar lubik a hauda asi tia an hal dek a athin a hongai mi nutung no ni kan ni zong hi in oktu a hauda asi ti thai kan du ngai chu cha a atu bantuk in a phi kan kolna asi tia ale na pa chu sungkhar oktu asi a haw pa chu anopi ro na kha upate in angai a haw asna in apal amhan ti chu aro lai e ahmu tiklong a nupi ro na kha chawhlan in tua ding se siman se lo zaizong te a nupi ro na pau kha tua her lem lo in sungkhar oktu pa chu ahman I afiang chikchak mi becha nak atua kholai Heros yang pasang chu anupi Herodias le afanubia kha rangai na lo sual nak angai lo mi mithiang Johan Baptista lutanding in anrak hal nak chu apal ti Heros yang pasang ni rak thai ko asna in mi mai azau na cha a mithiang pa kha tha nak mol rak pek na chu apal mi se nikhat chu nu pakhat ni afa le pasari kha a au na e ko fapa ko fanu le na phim te in u nannu bia hi ngai u zartani aphak ti pau a anubia angai bik mi chu laksang kan pek na lai tia ati na chutik a ngak sepol ni chu kanu na ding lo na chimi pau atwa mi kapani pai laksang chu achawlai chu tia makhate in anle ante wanchung kutka inka ngan pi pong a mi tam pi chu artlang in antir volai chung nanun leo e anupi ati mi na ni ke lai a nu pol he artlang in dir ve u volai chung nanun leo e anupi ati lau mi chu otlai kam a adang te artlang in dir u tia achim tik a ke lai kam a mitampi artlang in andir kha amu na e pakhat te law ni otlai kam a avadir chutik a mithiang pita ni nangma hi volai nanun leo a anupi ati law mi in sungkhar oktu na simo tia hal e mi pani volai a kaima zong nupi ati mi kasive ko atu zong a hin kanupi ni otlai kam a vadir akati cha asi tia ale ti se wapa chu sungkhar oktu he atlak te in hroiding se pa chu in sungkhar tuanwau na kha a hroi lai e tuanwau tlamtling te in atron long a in sungkhar a adaitar athan chautar kholai e ama azong hi nu nun nak a zongzal nun nom na kha achau kholai avoi khat a pa asumi pakhat chu sungkhar kong tuanwau kha atlam atin lo hlai a au khuan a rho na e in sungkhar lungro ngai in achia na sungkhar kong a ningke lo in a e in sungkhar anning aza tar na e pathian zong pal in khwa raksa nikhat chu chupa chu athi tik a biak in a misa he ruak voiding in sungkhar ni timto nak ange misa chung phungchim nak chan aphak tik a biak in uk siang boi pa ni in sungkhar na hnem nak in nihin Jesu Khri a ahil mi pu Jacob chu Khri rakzumi pa asi e awanchong pen nak a mithiang van mi na he pathian tang chung a aphan chang tia abia adong in chu mithi pa I afa patnyang ni anu kut kha asi e kanu siang boi pa chimmi he kapa ase tak tak nga mo tia rokwang vohon in zauto si tia ate
Pathan ha chu fa le ni bo chan le zup nak ngai ding a izuam in shrim a hau awan chung nun nop nak chu midang kha khwa pyak kho selo ma pumpak ni izuam in hu ok kha suleo
weekend chung in piar kong kan ngai nak chan asitari lai chin masat nak mun Asia ram nitlak lai kam ahin anak chin masa ante koram chung an chin nak mun sian ram ten tang chi kalo kut khai lai ram ten a tidim falam hakha thantlang mindet kachin ram ten seilung tlang mandalay peng memiu le moko peng na a an chin ha volai le khwati di ideal lo mi mun bon phut volai bang zatuak som thum long idol mi mun volai tha volai dum a adu tilu tichwa athalai e nika le chiona du dim te in amu na mun asalai ph 6 and 7 chung a atha e alum lai 35 degree Fahrenheit in 90 degree Fahrenheit kalak a asalai ro hang le ma somli in somrok asalai really in pe thongthum le zanga in thongrok le zanga kalak a chinkho ase achi ka turning chang piar kong achi ka turning chang hi phunthom in aom phunkhat nak achi in ka tarnak hi pe nak ding kong cha a achi arok a man ase pahni na akong pe amit ben in ka tarnak hi kum khat rang asimi pe nak ding vol kong a achi quality atha in pe ding se phunthom nak ange riam in erna khang a ange so hi asham foite in achuak mi tong chi piar phun kha nge lak in erna khang a so in abir nu a le azim akhau in kartar ase thaikung pe chan hi koram a chun September October thlan ha a sise January le February a to ase laitlang a chun January thlainga in February thlainga kalak hi atha chem thaikung pe taka atang lai kan pe nak chung a achung lai kan pe ding mi kwang ai ngopi kha thim a chun atha khun pe nu tharok in kum khat chung a hin atha kum ni tiang asimi kong bun a hin atha chem ti ase thaikung bun chan piar pe mi kong hi September le October a se June le July a se thial in bun ding ase laitlang chu aki cha a May ni thlainga in July ni thlainga tiang a bun a atha chem bun tek a rarin ok pakhat chu pe na kha volai tang a na phum lai lo bun nak ding khur hi pe ni le cheu asilo a pe thum pat le tlukaw in cho ding se achung lai volai tha settle ek thing na rop rondi ding se chunhu a May ni thlainga in June ni som thum chung a bun a chun athabik bun tek a ding te in bun ding ase e ai hlat nai zong hi pe kul asalai settle minung ni anpa solna nga lo akong paung in pe ni rong asaw mi thing na bun piak lai eka pakhat a pakul hlat in bun tek a kong zale pakwa atlum dom pek ning chang na chin no in for chan a akong fan ha kha akong in peli a hlan na mun in urea ausa pali phosphate ausa pariat le polas ausa pali kha na cho lai I na pek lai piar kong ni hin potash tampi her cha a volai khur na cho nu a volai khu chan a potash ausa 1.5 ron her piar kong hi athan afoi mi thaikong phun si cha a nitrogen kha adu mi zat nak in tamdeu pek ding asalai lo lai chan le par chan aphan chang mi akong angan chang mi na kha urea ausa pariat T super phosphate ausa hlairok potash ausa hlaini na cho lai e 40 lai a voi ni na pek lai akong sarsiam ning piar kong hi kanchina mun volai le khwa chan hoi in akong asan hi pe ni pe rok sang in nariam lai ange pangalang mang zua hi an man chem tlang asan nak le thli atam na mun asi a chun akong nariam mi kha pe thum sang in nariam a haw dum chung a na cho saram lu an man a chun akong riam ding kha peruk asan nak an riam ding ase athai atlai du nak ding ha cha a ange aza long se ti in riam pya open center metot kha manding ase ange raule athi mi kha na riam pya lai athai lo le achua ning piar apar nu ni zale somni in zale som nga chung a lo ase e hi tik e lo a hin atha chem ase lo achu chan chu august thla in October thla chung a ase
piar hi chin nu in kumnga in kumsari a atlai kongkhat a hin athai pum zale songa in zathum tiang atlai kho chan kan nge mi ati chang cha a nan za te mang cha u